هيا القري مسخ ضري هلا وخبري مسخ ضري هلا وخبري سلام تخطات نايز channel كما تكونوا سناي كتكونوا ناي وترو من يوتيو امبار كم توترو نخلنا كمهرنا كنكحنا حبريتا خصنا زغل عايز نزع علمنا دما استوعينا نخنري اكايدا نايز علمنا نفلت كحجزنا زغل زبل كوارستي هي غريبه زلو لومي جج فارستي برتو عرستي اب سمعت كتوكم زغل كتونا زغلينا هنريغن كاب سمعت وصينا بمستوعال كنسمع نفتن كاب زن مهارو ነገር دما بزح يكلو ምዕራባውያን ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ ዝገበርዎ መግዛእትን ካልእ እንደይኮነሲ ክሳብ ሎሚ ዝገብርዎ ዘሎ ምዝመዛ ብጋህዲ ክንርክን ፍትን ኢና እንተኾነ ኣብ ገለገለ ሃገራት ድማ መሪር መወዳእታ ወይ ከዓ ከይፈተው በፍንጮም ተደፊኦም ክወፁ ይግደዱ ኣለዉ ዛዕባ መን ንዛረብ ኣለና ኣሜሪካን ፈረንሳን ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ዝገበርዎ ዘገርም ክስተት ክንርኢ ኢና ሓድሽ ምዕባለ እዩ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ፅንሑ ኣብዛ ቪድዮ ድማ ብዙሕ ክንመሃር ኢና መጀመርያ There's been covering a variety of stories that's been happening, of course, on the international scene. So much attention has been on Israel, Hamas, Ukraine, but we know what's happening here in Haiti, Nigeria, and some other countries. And so let's talk about what's happening in Nigeria. They've actually made a decision that has caught a lot of folks by attention, and that deals with the removal of United States troops. The government there is breaking off, quote, with immediate effect, its military operations agreement with the United States is expected to risk the U.S. counter-terrorist operations in عبد حلفة لسكلت عمت ثلاثة عمت معبالنا جيوبوليتيكا ناي عالمنا ازيو بغلطف حدش تكرصتاتنا حزي زمص زلو تي ناي يوكرين ناي اوروبا ناي اسرائيل زي دحن اب كل ميديا سلو زلو نقدفو اب افريكا كن قلطف معبالي زغبر زلو كم تزدل شفن يركب يلن هذا كابو دما امريكا بفلاي بدرجه افريكا بزح قلحتا كم تزغبو قلحتا رخيبو خنبلاي نخلينا اب امريكا كن حدا ابي رعدس فطر له كنتات انتلو تقينو زي نيجر زغبرتو ابي وتادراو مدبر اقداس وتادراو مدبر نا امريكا كيدعصو سراويتكم تقليلكم كاب عدنا وصنا باخاتكم كنزز عين دلنا بمبال اتي اب سلطان زلو حيلي ني امريكا مستخول تعبيتان صنيحنا نرينا تاع عين التعبيت كم زريو زلو كاب عدنا وصلنا مدبراتكم عصوا نربحنا زوحس لزي كوني ايد ليناني بمبال سيقول مالو حجي نا امريكا بوليتيكيا بزكب زعبا زك تزارب كلام سمينا Africa. So Asha Casimir Hernandez, National Security and Foreign Policy expert, joins us right now. Asha, glad to have you here. Walk us through, what does this actually mean? Why are they taking this action? Yes, thank you so much for having me today. So since July 2023, when you saw a successful military coup happen, orchestrated by the National Council for the Safeguard of the Homeland, that has pretty much complicated relations, or the game changer of complicating relations with the United States and Niger. So you saw the successful coup that was pretty much fueled by... So, بزعبا انتينا نزارب زلنا زي الوا مناي منغستي اب نيجر استخايدي اب نيجر ترايونا يكونن كبابي اب شمنت تشعت هاجرات اب تناي ساحل هاجرات زبالا بوركينا فاسو مالي كمون اب غابون نيرو ስለዚህ ካብ ጫት ጀሚሩ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ተፈጸመ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩነታት እዚ መጀመሪውን ቀንዱን አንጻር ፈረንሳይ ዝመስል ነይሩ ምክንያቱ ናይ ፈረንሳይ ግዛታት ዝነበራ ጥራይ ዘይኮነስ ወይ ከዓ ፈረንሳይ ትገዘን ዝነበረ ሃገራት ጥራይ ዘይኮነስ ክሳብ ሎሚ ዘይገደፈትን ክሳብ ሎሚ ትሰርቀንን ትምዝምዘንን ዘላ ሃገራት እየን ብድሕሪ ሕጓ ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ናይ ፈረንሳይ ተሓቢኡ ግን ኣሜሪካ ድማ ረብሓታታ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ከተሳልጥ እያ ፀኒሓ ሕጂ እቲ ናይ ፈረንሳይ ቀስ በቀስ ካብ ተዓዲ ክግለፉ ምስ ጀመሩ ኣሜሪካ ንሕና ኢና ሓያላት ንሕና ኢና ንተርፍ ኢሎም ተሓጒሶም ነይሮም ፅኒሕ ኢሎም ግን ቶም ኣፍሪካውያን ንኣሜሪካ እውን ልክዕ ከም ፈረንሳይ ከስዕብዋ ጀሚሮም ኣለው እዚ ድማ ንኣሜሪካ ክወሓጠሎም ኣይከኣለን ፈረንሳይውን ኣይተዋሓጠሎምን ነይሩ ኣሜሪካ ግን ኣይተዋሓጠሎምን ኣሎ እስከ ንመለስ ኣብታ ስቶሪ እንታይ እያ እዛ ስቶሪ made history by becoming the first African government to suspend military cooperation with the world superpower, the United States. That was something that had never been done before. But as we stated in our previous video, the military juntas of the Sahel have unanswered in a new age for African geopolitics. The So, Niger ቀዳመይቲ ሃገር ኣፍሪካዊት ሃገር ዓብ መደበር ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ መደበር ናይ ኣሜሪካ ንክዕፆ ዝወሰነት እያ ይብላ ኣሎ እቲ ዘገርም ኩነታት ኣብዚ እንታይ እዩ ሓደ ኣፍሪካውያን ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ንክወስዱ ኣንጻር ኣሜሪካ ዓቕሚ ኣይነበሮምን ብፍላይ ድማ ብፍላይ ዝብለኩም ዘሎ ዲሞክራሲያውያን ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ብፍጹም ቅዱስ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ክወስዱ ኣይክእሉን እዮም ስለምንታይ ፈልጥኩም ኣለዎም ዲሞክራሲ ማለት ኣሜሪካ ብድሕሪ መጋረጃ ብዝደለየቶ መንገዲ ክዝውሮ ትኽእል ሲስተም ስለ ዝኾነ بخمي سلمتي خانصار ديمقراطيك تبلغ لهم نو
very simple ኣይኮነን ኣሜሪካ ሲ ሓደ ሃብታም ሚልዮነር ንሓደ ዲሞክራሲያዊ ሃገር ክዝውሮ ይኽእል እዩ ስለምንታይ ባይቶ ክምረፅ ከሎ ሰብ እንታይ ይደሊ ገንዘብ ይደሊ ናብቲ ባይቶ ምርጫ ሽሙ ንኽጉስጉስ ክፍለጥ ቴሌቪዥን ገለመለ ኣድቨርታይዝ ክገብር ገንዘብ የድልዮ እንድሕሪ ሃብታም ዘይኮይኑ ካበይ ከምፅኦ እዚ ገንዘብ እዚ ካብ ካልኦት ነቲ ኤሌክሽን ናቱ ነቲ ናቱ ምርጫ ክጉስጉስ ገንዘብ ካብ ካልኦት ክደሊ እዩ መን እዮም እዞም ካልኦት መን እዮም እቶም ገንዘብ ክብዎ ዝኽእሉ ተራ ሰባት ከም ፖለቲከኛ ዝደልይዎ ክትብሉ ትኽእሉ እዮም የስ ግራስ ሩት ክኸውን ይኽእል እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ቢግ ፖኬትስ ዝበሃሉ ኣለዉ ዓበይቲ ጅባታት እዞም ዓበይቲ ጅባታት ዝበሃሉ ሃብታማት ክኾኑ ይኽእሉ ብድሕሪ መጋረጃ ካልእ ፖለቲካዊ ዕላማታት ዘለዎም ክኾኑ ይኽእሉ ኣብ ኣፍሪቃ ድማ ኣሜሪካ ነዚ ብቐሊሉ እያ ትፃወቶም ተስዋይ ሲያየዱ ገለዶ ዝበሃሉ ስለያ መረበባት እዚኣቶም ብቐሊሉ ብውሕድ ገንዘብ ንዘድልዮም ኣብ ስልጣን ብፍላይ ዲሞክራሲ ተኮይኑ ዘድልዮም ሰብ ናብ ስልጣን ምምፃእ እቲ ዝቐለለን ዝጠዓመን እዩ ንዖም ምክንያቱ ኣፍሪካ እዩ ኦፍኮርስ ኣፀቢቑ ንዝቃወሞም ንክቐትልዎ እውን ፀገም የብሎምን ካልእ ድማ ኣብቲ ፖለቲካ ድሌቶም ኢዶም ክእትዉ ይኽእሉ ሓደ ናይ ርጤት ፀገም ኣለዎም ኣፍሪካ ስለዚ ነቲ ኢትዮጵያ ገለገለ እንተይሕረሎሞ እኽሊ ጠጠው ከብሎ ይኽእሉ እዮም እኽሊ ጠጠው ተቢሎሞ ኢትዮጵያ ዳርጋት ሃገር ክትፈርስ ትኽእል እያ ስለዚ ብኸመይ ትቋፀሮም ነቶም ዲሞክራሲ ብጣዕሚ እዮም ዝኽእሉ ብቐሊሉ ድማ ኣንፃሮም ከድምፅ ዝኽእል ወይ ኣንፃሮም ደው ክብል ዝኽእል መራሒ ወላ ኣንፃሮም እናተዛረበ ዝመፀ ከም መራሒ ናይ ኬንያ ዊልያም ሩቶ እውን እንተኾነ እንታይ ገይሮሞ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ መሳርሒ ናይ ኣሜሪካ ከም ዝኸውን ገይሮሞ ምክንያቱ ዲሞክራሲ ተኮይነት ሃገር ብፍፁም ኣንፃር ኣሜሪካ ወይ ኤሮፓ ደው ኢልካ ኣብ ስልጣን ክትቅፅል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዳትስ ዋይ ድማ ካብ ዲሞክራሲ ወፃኢ ዝኾኑ ዋላ ንህዝቦም ንዘገልግሉ ዲክቴተራት ዋላ ከምዚ ነበሉ ከምዚ ሓደ ሰይጣናዊ ምሕዳራት ዝገብርዎ ስለምንታይ at the end of the day ኮንትሮል ክገብርዎም ስለዘይክእሉ ነዞም መራሕቲ እዚኣቶም ስለዞም ጁንታ እዚኦም እዞም ኣብ ኩሉ ሃገራት ዕልዋ ገይሮም ኣብ ስልጣን መፅኦም ዘለዉ እንታይ እዮም ገይሮም ንሱስ ዓመት ተተመሪፆም ዝመፁ መራሕቲ ነይሮም ንኣብነት ኣብ ኒጀር ተወሲድና እዚኦም ነቲ መሓመድ ባዙም ዝበሃል እዮም ኣልዮም ካብ ስልጣን እዚ ሰብ እዚ መቐፅልታ ንሱስ ዓመት መመፂኦም ንፈረንሳ ዘገልግሉ ዝነበሩ እዮም ነፍሲ ወከፍ መራሒ ኣብ ፈረንሳይ ገዛውቲ ዘለዉ ኣብ ዓዱ ንግዚኡ ከፍ ዝብል ብዙሕ ግዜ ፈረንሳ እናተመላለሰ ንረብሓ ናይ ፈረንሳ ዝሰርሕ ካብታ ረብሓ ናይ ፈረንሳ ንእሽተይ ፈልከት ክብል ተጀሚሩ ድማ ከምዘይምረፅ ገብርዎ ፈረንሳ ማለት እዩ ተመሳሳሊ ድማ ኣሜሪካ ስለዚ ብከምዚ ስለ ዝቕፅሉ ዝነበሩ እዞም ሃገራት እዚኣቶም ዝኾነ ይረብሑን እቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ቃል እውን ተምላሲ ንዓታቶም ብደረጃ ኣፍሪቃ ሪኢኻዮ ንዲሞክራሲ ትቆርዓሉ ምክንያት ዝኾነ የለን ንገረኒ ጊቭ ሚ አን ኤግዛምፕል ዓይናይ ናይ መን ዲሞክራሲ ክፍራዓካ ዝ ቪየትናም እታ እንኮ ኣብዚ እዋን እዚ ኣፍሪቃ ክበሃል ከሎ ቀድሚ ትመፅእ ሽም ኣብቲ ናይ ፀሊም ኣፍሪቃ ሩዋንዳ እያ ብሩዋንዳ ኦኬ ዲሞክራሲ ኣለዋ ክትብል ትኽእል ኢኻ ፋይን ኣለዎም እዩ መርፅኦም ምርጫ ኣለዎም እዩ at the end of the day ሓደ ስትሮንግ ሊደር ኣለዎ ፅቡቕ ዝኾነ ምሕደራ ቅርጡብ ዝኾነ ምሕደራ ፅሩይ ዝኾነ ምሕደራ ገይሩ ካብ ካልኦት ኢሉምን ይሕገዝ እዩ ከም ሕሱም ይሕግዝዎ እዮም ግን ነቲ ሓገዝ ተጠቂሙ ድማ ነቲ ዓዲ ተማዕብላ ክኢሉ እዩ እዚ ፅቡቕ ነገር እዩ እንተ ካልእ ተሪእኻየን ግን ኩለን ኣብ ሰንኮፍ ዘለዋ እየን ኣብ ሰንኮፍ እየን ንእሽተይ ፋሕ ተኢልዎን ፋሕ ክብላ ኸላ ምክንያቱ ሱዳን ኣብ ጥቃዕና ከለዎ እኳ ሃብታም ሃገር እያ ነይራ ብጣዕሚ ፅቡቕ ትኸይድ ዘላ እያ ነይራ ነይርዋ ፅርግያታት ኤርፖርት ነይርዋ ኤርፖርት ናታ ፍሕፍሕ ዝብል ኣብ ማእከል ከተማ መዓት እዚኣሲ ንቅድሚት ክትከይድ እያ ምስ በዓል ስዑድያ ክትወዳደር እያ ንብላ ነርና ኩሉ ግዜ ግን ፌክ ስለ ዝኾነት መሰረት ናይተን ሃገራት ድልዱል ስለዘይኮነ ረሂዋ ሱዳናዊ በፂሓ ኣላ ኢትዮጵያ ከምኡ ተመሳሳሊ ኣብ ሰንኮፍ ኣላ ካልኦት ሃገራት እውን መብዛሕትኡ ግዜ ድልዱል ሰረት የብለንን ልዕሊኡ ድማ እቲ ዲሞክራሲ ኣብ ደገ ዘፀባብቕ ዘሎ እምበር ብመሰረቱ ነቲ ሃገር ኣብ መናፅን ሓድነት ኣብ ምፍጣርን ኣይተሰርሓሉን ኣሎ እዚ ከዓ ኣብ ገለ ፖይንት ንድሕሪት ክምለስ ክእል ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ብዙሕ ግዜ ዝረአ ባህሪ እዩ ንቕድሚት ክኸዳ ይፀንሓ ሽዑ ድማ ብቕልጡፍ ንድሕሪት ክኸዳ ይረኣያ ንመለስ ናብ ታረስና Mention of military cooperation with the United States means that U.S. troops, personnel, and its base in Agadez, Niger, are no longer welcome. But it seems the United States is not ready to leave Niger because recent news has revealed that since the news was released, American officials have been having closed-door meetings with the military government of Niger to determine if they can still retain some kind of security presence in the country. ኒጀር ውፅእ ኢሎሞም ኣለዉ ግን ኣሜሪካ ክወፅኡ ይደልዩን እዮም ዘለዉ ምክንያቱ ኣብቲ ቦታቲ ልዕሊ 110 ሚልዮን ኢንቨስት ዝገበርሉ ናይ ወታደራዊ ዓበ መደበር ኣሎ ዓበ ፕሮጀክት ሎም እንታይ ከም ዝሰርሖ ኤግዛክትሊ ድማ ሰብ ኣይፈልጥን እዩ ወላ ሓንቲ ኣይፍለጥን እዩ እንታይ ዝብሉ ስትራቴጂካዊ ረብሓታት ናይ ኣሜሪካ ኣገዳስነት ኣለዎ እዮም ዝብሉ ስትራቴጂካዊ ረብሓታት ናይ ኣሜሪካ ነቲ ወታደራዊ ዕብለላ ናይ ኣፍሪካ ዓብዪ ኣገዳስነት ዘለዎ መደበር እዮም ዝብልዎ ካብ ወፃኢ ግን ንህዝቢ ኒጀር እንታይ ረብሓ ኣለዎ እንድሕር ኢልካ የለን ግብረ ሽበራ ክንከላኸለልኩም ኢና እዮም ዝብልዎም እቶም ግብረ ሽበራ ግን ናሓየሉ እዮም ዝመፁ In simple terms, the United States is now begging Niger to change its mind and allow them to remain in the country. According to a U.S. official, both sides are exploring ways and conditions under which the American military presence could remain in Niger, and it's very likely that even if they remain, their presence would be reduced. So the question is...
ሕጂ ኣሜሪካ መጀመርያ ትዕቢትን ብትዕቢትን ዲያ ትኸይድ ነይራ ሕጂ ግን ኣብ ምልማናት ያላ ወላ ገንዘብ ክንበኩም ወላ ከምዚ ክንገብረልኩም ትብል ኣላ መጀመርያ ግን እዚኦም ኣብ ስልጣን ዘለዎ ሓይሊ ንኣሜሪካ ብትሕትና ነጊሮም እየ ፈረንሳ ካብዚ ሃገር ክትወፀና ንስኹም ግን ክፀንሑ ትኽእሉ እዮም ግን እዚ ሃገር እዚኣ ፍተውዎ ፅልዎ ንሕና ኢና ማሕደርትናታ ምሳና ድማ ብክብረት ዲል ክትገብሩለኩም ፈረንሳ ንዓኹም ኣይቅበለኩም እቲ ብዲሞክራሲ ዝተመረፀ ንዑ ጥራይ መንግስቲ ኣብዚ ሃገር ከመፂኻ ዶ ወደይ ትመርፅ ኢኻ መንግስቲ ኣብዚ ዓድኻን ኣብዚ ህዝብኻን እቲ ህዝቢ ሙሉእ ምስኦም ደው ኢሉ ምስኦም እናጣቃ ከሎ ኣብቲ ኤምባሲ ናይ ፈረንሳ ኮይኑ ውፁልና ኪዱልና እናበሎም ከሎ ንሕና እቲ ንሕና በዓልና ዝሸየምናዮ መራሒ ንሱ እቲ መራሒ ንሕና ንቕበሎ እምበር ንዓኹም ኣይንቕበለኩም ኢና መን ኢኻ ተቐባልና ኣይተቐባልኒ ኢሉካ ኣብ ካልእ ሃገር እኮ ጋሻ ኢኻ እቶም ህዝቢ ዝመረፅዎ መንግስቲ ኣይናዩ ብጫ ድዩ ቀይሕ ድዩ ዲሞክራሲ ድዩ ኣይ ዲሞክራሲ ናይቶም ህዝቢ ምርጫ እዩ እቶም ህዝቢ ዋላ ጌጋ ክመርፁ ክእሉ እዮም ዋላ ዘይዋፅኦም ክመርፁ ክእሉ እዮም ወይ ዘይዋፅኦም መራሒ ክገብሩ ክእሉ እዮም ናቶም ምርጫ እዩ ሳቶም ተደልዮም ተቃሊሶም ያልይዎ ንስኻ ግን ከም ወፃእተኛ ኣብቲ ዓዲ ልክዕ ከምቲ ኣብ ፈረንሳ መንግስቲ ናይ ማክሮን ኣይትደልይዎን ኢኹም ኢልና ሰላማዊ ሰልፊ እንተጌርካ እንታይ ገብረኻ እንተደይረሺኖምካ ኣብ ክትወፅሉ ዘይትኽእል ጉድጓድ እዮም ዝእትውኻ መን ንዓኻ ኣብዚ ዓድኻ ዜግነት ዘይብልካ ተኮይንካ ማለት እዩ ኣብዚ ዓድኻ ከምኡ ክትብል ፍቓድ ሂብካ ብምባል ካል ነገር እዮም ገብሩካ ትኽእሉ ንሳቶም ግን ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ክገብሩ መሰል ከም ዘለዎም እዮም ወሲዶሞ እዚ ኸ እንታይ ይበሃል ዳብል ስታንዳርድ ኣብ ዓዶም ንስኻ ክትገብሮ ዘይፅበዩኻ ወይ ዘይፍቀደካ ኣብ ዓድኻ ድሌቶም ክገብሩ መሰል ከም ዘለዎም ኮይኑ ክስምዖም ከሎ እዚ ኸ እቲ ሱፕሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ እውን ይብልዎ ናይ ልዕልና መንፈስ ልዕሊ ካልኦት ኮንካ ልዕሊ ካልኦት ኢና ዝብል መንፈስ ልዕሊ ካልኦት ዝኾንካ ንኻልኦት ስለ ዝመዝመዝካ እዩ ነይሩ ከይመዝመዝካ ኣብታ ባይታ ወሪድካ ተንቀሳቐስ ምዝመዛ ግደፎ ምብልሻው ግደፎ ማዕርዮም ኮንካ ተንቀሳቐስ ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሓደ ዓመት ከርክቡኻ ክእሉ እዮም ኣፍሪካ ይብልኒ ግን if you leave them alone ጠቕላላ እንተገዲፍከዮም they can be okay ኣብዚ ያላ ሓንቲ ዘረባ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ኣተሓሳስባ ናይ ኣሜሪካ ትገልጽ seen Africa as a problem to be solved while China sees Africa as a place The US has traditionally seen Africa as a problem to be solved while China sees Africa as a place of opportunity This simple sentence is the easiest way to understand እዚያታ ዝቐለለት መንገዲ እያ ኣሜሪካን ቻይናን እቲ ውግእ ኣሜሪካ ቻይና ራሻ እንዲ ዘሎ ኣሜሪካን ኣፍሪካ ሓንቲ ፀገም ዝኾነት ኮንቲነንት ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ ግን ፀገም ዝኾነት ናብ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኣፍሪካ ሓዝቡ ከሎ ኣፍሪካ ኣሜሪካ ማለት እዩ እንታይ ፀገም ኢና እዚኦም ፀገም ከመይ ጌርና ክንፈትሑ ንኽእል ኣይናይ ሽግር ኢና ክንፈትሓሎም ንኽእል ገለመለ ኣፍኮርስ ዝምዝመስ ሃብቲ ከም ዘሎ ኣይፈልጥዮም ግን እቲ ህዝቢ ኣብ ኣፍሪካ ዝቕመጥ ዘሎ ከም ሽግር ወይ ከም ቁስሊ ንኽትሕክሞ ጥራይ ትሓስበሉ ዓይነት ገይሮም ወይ ከዓ ጥሙይ ንኽትምግቦ ጥራይ ክትሓስብ ዘለካ ብከምዚ ዓይነት እዮም ዝርእይዎ ኤሮጳ ይኹን ኣሜሪካ ኩላ ተሓሳስባናቶም ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎ ኣፍሪካ ግን እቲ ህዝቢ ኣንሕና ጥራይና ከነጥሕኖ ንኽእል ዝብል ሜንታሊቲ ዘሎ ቻይና ግን ከምኡ ይኮነን ዝርእይዎ ኢልካ ሲምፕል ቻይና ኣፍሪካ ክብሉ ከለዉ ኦፖርቹኒቲ እዮም ዝብሉ ኣፍሪካ ዕድል ማለት እዩ ዕዳጋ ንግዲ ርክብ ፅልዋ ኩሉ ነገር ንቻይና ኣፍሪካ ብቐረባ ንነፍሶም ኣብ ኣፍሪካ ክርእይዋ ክእሉ እዮም ቻይና ምክንያቱ ቅድሚ 40 ዓመት ንባዕሎም ካብ ናይ ኣፍሪካ ዝኸፍእ ድኽነት እዩ ነይርዎም ኣዝዩ ሕማቕ ድኽነት እዩ ነይርዎም ቻይና ስለዚ እቲ ዘለዎም ሕጂ ዘሎ መርሕነት ፅቡቅ ጌር ነቲ ድኽነት ዝዝክር ወለዶ እዩ ዘለዎ ስለዚ ንኣፍሪካ ክርኢ ከሎ ነፍሶም ኣብኣ ክርእይዋ ይኽእሉ እዮም እዚኦም ኤሮጳን ኣሜሪካን ግን ነፍሶም ክርእይዋ ብፍፁም ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ነፍሶም ኣብ ኣፍሪካ እንተሪኦማ ዝገደደ እዩ ኣብ ኣፍሪካ ክገዝኡ ከሎ እዩ ዝረኣዮ ንኣፍሪካ ብነፍሶም ገይሮም ተሪኦማ ንሶም ክገዝዋ ከለዉ እዩ ዝረኣዮ ንሶም ክምዝምዝዋ ከለዉ ስለዚ ሕጂ እውን ዋላ ከም ሃገር ናፃ ይርእዩኻ ግን ይርስዕዎ ናይ ቀደም ፅልዋ ናቶም እናመሰሎም ዝዛረብዎ ትሰምዖ ኢኻ ማለት እዩ understand the different approaches both China and the US have had towards Africa and as a result this is what's happening since China launched its ambitious Belt and Road Initiative 10 years ago 149 countries around the globe have joined including Okay ብዙሕ ትሕዝቶ እንዲ ዘለኒ ሕጂ እዚ ኣናሊሲስ ካብ ሰለስተ ኤክስፐርትስ ክንሰሚዕና let's go please like ግበሩ support ግበሩ ከምዚ ዓይነት ትሕዝቶታት ኣብ ድራር ፎር ኣፍሪካ የምፃልኩም ነይረ ድራር ፎር ኣፍሪካ ግን ኣፕሎድ ንኸይገብር ዓፅዮምኒ ስለ ዘለዉ ዝኾነ ክገብር ኣይክእልኒ እየ ካልእ ድራር ድራር ቁፅሪ 2 ትብል ቻነል ገይረ ኣለኹ ምናልባት ኣብ ዘይሓብርኩምን ኣለኹም ከድኩም ሰብስክራይብ ግበሩ ንኣባ ክገብረ ወላ ነዚያ ዝገብራ ዘለኹ ቻነሉ ብዙሕ ብዶታት ኣለኒ ኣብዚ እዋን እዚ ነጊረኩምን ኣለኹ Well, yet to understand exactly what happened during that meeting between the US Assistant Secretary of State, Molly Fee, and Michael Langley, the commander of US Africa Command, with the top Nigerian officials. But I mean, from what the Nigerians are saying, that basically they didn't like what they describe as a condescending attitude of American officials. Should we sum it up at exactly that point, or there's more to this new row between? ኣብዚ ሕጂ ኣልጀዚራ ቀሪቦም ነይሮም ፅቡቕ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ርክብ ዝተኻየደ ናይ ኣሜሪካ ዓባይ
ናይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ምክትል ናይቲ አንቶኒ ብሊንከን ሞሊፊ ትበሃል ከምኡ ድማ ናይቲ አፍሪኮን ዝበሃል ኮማንድ ናይ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ አፍሪካ ክልቲኦም ኣብኡ ከይዶም ምስቶም ናይ ኒጀር ተራኺቦም ነይሮም ምስቶም መራሕቲ ኣብ ትርክብ እቶም መራሕቲ ናይ ኒጀር እንታይ ኢሎም ሕሉፍ ትዕቢት ናይ አሜሪካ ኣየድልየናን ኢሎም ብሕማቕ ዓይኒ ብትዕቢት ዓይኒ ቆናፂቦም ክርእይዎም ስለ ዝተረኣዮም ኮንደሰንዲንግ ስለዚ ምሳኹም እንታይ ርክባ እንታይ ኣለና ምሳኹም ንኸይ ካባኹም ንረኽቦ ነገር የብልና ስለዚ ኦልሬዲ እዚ ዕልዋ ካብ ዝግበር ክሳብ ሕጂ ኣብ ገዳዮም ዘለው ዝፀንዐ ገዳ ውሪዶምሎም ኣለው ስለዚ ንስኻትኩም እተርብሑና ነገር የብልናን ረብሓና ኣካሊና ክንደሊና እቲ ኩሉ ዘፀልሎም ዘሎ ኩነታት ድማ ምስ ራሻ ምስ ራሻ ርክብ ስለ ዝጀመሩ እዩ ምስ ቻይና ምስ ራሻ ርክብ ስለ ዝጀመሩ ኣሜሪካ ክትፅለል እያ ድልያ ትፅለል ምክንያቱ ሓንቲ ሃገር ናብ ቻይናን ናብ ራሻን ይኸዱ ስለ ዘለው እቲ ፀጋታት ናይተን ሃገራት ድማ ምስ ራሻ ኮይኖም ነፍሲ ወከፍ ሃገር ናታ ፀጋታት ምስ ራሻ ምስ ቻይናን ብፅቡቅ ክረብሕሉ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝፈልጡ ኣሜሪካ ድማ ነዚ ረብሓ ተፍኪዳትሎም ኣብ ኣፍሪካ ቦታ ከልዋ ከም ዘይኮነ ስለ ትፈልጥ እዩ The Americans and the Nigerians. I think that's part of it, but I think there is definitely more to this than just a condescending attitude. I think ultimately the crux of the matter is Niger's choice of military partners, and specifically the choice of Russia. The US clearly seems to be frustrated that Niger is moving closer and closer in terms of military cooperation and partnerships with the Russians. And we saw that in the statement from Niger. What they were saying was that the US were trying to deny them the opportunity to choose the military partners they wanted and the partnerships, the style of partnership that they wanted to pursue. Okay, ብጣዕሚ ፅቡቅ እንታይ ይብለና ኣሎ ወእቲ ሕማቕ ኣጠማምታናቶም እቲ ትዕቢት ናይ ኣሜሪካ ተራ ተፃዊቱ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ቀንድን ኣገዳስን ግን ንሱ ይኮነን እቲ ቀንድን ኣገዳስን ኣሜሪካ ድማ ብጣዕሚ ዘሕርቃ ዘሎ ወይ ከዓ ከም ተንፅርፅር ዝገብራ ዘሎ ኩነታት ኒጀር ምስ ራሻ ርክብ ክትገብር ስለ ትደሊ ዘላ እዩ ዋው this is really crazy ስለምንታይ ምስ ራሻ ትደልላ ምክንያቱ ራሻ ብትክክል ነቲ ውሕስነት ዝደልይዎ ዘሎ ከውሕስሎም ስለ ዝኽእሉ ራሻ ኣክንዲ ናይ 110 ሚሊዮን ፕሮጀክት ኣየድልዮም ንራሻ ንኒጀር ወይ ንማሊ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ንክሕግዝዎ ውሑድ ዓቕሚ ዘድልዮ ምክንያቱ እዚ 110 ሚሊዮን ንረብሓ ወይ ንኒጀር ካብ ግብረ ሽበራ ንምክልኻል ከም ዘይኮነ ኤቭሪባዲ ነውስ ኩሉ ሰብ ዝፈልጥ ኣሜሪካ እዚ ኢንቨስት ገይራቶ ዘላ ነተን ሃገራት ካብ ግብረ ሽበራ ንኸተትሕነን ኣይኮነትን ግብረ ሽበራ ንኽትፈጥረለን እዩ ምክንያቱ ግብረ ሽበራ ከም ትፈጥር ኣሜሪካ ፅንሄላ ከስማዓኩም መስርሕ ናቶም እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ብዙሕ ግዜ ዝበለ እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ ናቶም እዞም ኒጀር ካንታይ ዝብሉ ዘሎ ስለምንታይ ልኡላዊ ሃገርና ምርጫታትና ክንገብር ትኽልክሉና ኣለኹም ቅድሚ ሕጂ ፈረንሳ ከምኡ ስለ ዝገበረቶም ኪዱ ጠቕሊልኩም ፅኡልና ጥፉልና እንታይ ገይርኩምላ ኮይንኩም ኢሎሞ ኣሜሪካ ድማ ተመሳሳሊ ዕጃ ይፅበያ ኣሎ እዚ ኻ እንታይ እዩ መራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ኣፍሪካ ሕርያናተን ንኸየሳልጣ ብድሕሪ መጋረጃ ዝተፈላለየ መጠንቀቕታን መፈራርህን እናገበርካ ንነዊሕ ሰሪሖም እዮም ኣብነት ናይ ሶማል ኩነታት ምስ ከምዚ ዝተሓዝ ምዃኑ ሓቢረኩም ነይረ ሶማል ስዕድ ባር ኣብቲ ግዜኡ እቲ ሃገር ነዳዲ ምስ ረኸበት ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ከሳልጥ ስለ ዘይደለየ ወይ ኣሜሪካ ኩሉ ክትምዝምዞ ተን ካምፓኒታት ክምዝምዞ ምስ ዘለያ ኖ ከምዚ ኣይንገብርና ንሕና ብዘብዋፃእና ንሃገርና ብዘረብሕ ክንገብርና ምስ በሎም ብንፁር እንታይ ኢሎሞ እምበር እዚ ሃገር ክትበታተን ከም ትበታተን ንስኻ ድማ ካብ ስልጣን ከምዘይ ትቕኒ ክንገብረካ ኢና ብምባል ፈኪሮምሉ ከም ዝኸዱን ኣይሶምና ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ድማ እዛ ሶማል ሎሚ ዘላ ከምኡ ውፅኢት ናቱ ከም ዝኾነት ዝነግር ከምኡ ዝብል ቲዮሪ ኣሎ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ተረጋገፀ ይብለኩም ኣሎ ግን ቲዮሪ ኣሎ ብሓፈሻ ግን እንታይና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ነቲ ሃገር ኣፍሪካ ዝደለየቶ ንክትገብር ዝኽልክላ ሓይሊ ከም ዘይነበረ እቶም እንኮ ንኣሜሪካ ድሌቶም ንክገብሩ ዝኸልከልዋ ሃገር ኤርትራ እያ ኤርትራ ድማ መሪር ዝኾነ ዋጋ ትኸፍል ነይራ ክሳብ ሕጂ እውን ትቕፅል ኣላ ግን ሳላት ከም ናይ ኤርትራ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሃገራት ግን የለዋ ጥሜትን ሽግርን ዕፅዋን ክባን ተፃዊሩ ክኸይድ ዝኽእል ህዝብን ሃገርን ኣካል ዓለም የለን ባነ ድሕሪ ቁርብ ወሲኻ ዕገርጊሩ ነቲ ፕሬዚደንት ብዕልዋ መንግስቲ ክቕይር ዝኽእል ህዝቢ እዩ ፅቡቅ እዩ ሕማቕ ይብና ይብለኩም ኣለኹም መሰሉ ዝፈልጥ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ብሓፈሻ ብከብድኻ ግዙእ እንድሕሪ ኮይንካ ዝኾነ ነገር ክሰራሕ ይትኽእል ኢኻ ዳትስ ዋይ እኳ ኣብ ሃይማኖትና ፆም ዝበሃል ዘሎ ግዙእ ናይ ከብድኻ ንኸይትኸውን በቲ ድሌታትካ ተገዚእካ ኩሉ ነገር ስቑኢልካ ንድሌታትካ ኢልካ ጥራይ ከይትነብር ንኻብኡ ዝዓቢ ዕላማ ንኽትነብር ስለ ዝድለ ንቐፅል So I think that's ultimately what the problem is. Now, part of it may well be a condescending attitude because that is a continuation of the type of language that we heard in the immediate aftermath of the coup last July, where Niger, the junta was consistently saying, look,
The French have essentially a neo-colonialist attitude, and we've had enough of being dictated to. And similarly, we're seeing that type of language emerging again when they refer to this condescending attitude. But specifically, I believe that attitude is in relation to them saying, look, we will not be dictated to with regards to our relationships with Russia. Kabir, if this is about Russia's growing footprint in Africa's Sahel region, is this still the Americans to build bridges with the authorities in Niger about the need to maintain that partnership while understanding that political reality is changing and that the Africans have the right to have different partners, Russia in particular? Yeah, I mean, the policy, as it were, of the Biden administration with African countries has been one of partnership. At least that is what has been stated in practical terms. So, أموداتا ويكا أقداس حتو حجي زحتوتو انتايو እቲ ኩነታት እቲ ሪያሊቲ ወይ ከዓ እቲ ኩንነት ኣብ ዝዋን እዚ ኣሜሪካ ፈትያቶ ድያ ኣይፈትወትን ኤውሮጳ ይፈትዎ ድያ ኣይፈትዎ ኣፍሪካ ምርጫ ከም ዘለዎን ስትራቴጂክ ኮምፒቲሽን ዝበሃል እውን ኣሎ እስኻ እንታይ እዩ ኣሜሪካ ኣብ ዝኾነት ቦታ ብርቱዕ ዝኾነ ተቃውሞን ውድድርን ከጋጥማ ምዃኑን እዚ ውድድር እዚ ድማ ካብ ቻይና ካብ ራሻ ካብ ሃገራት ዓረብ ክኸውን ይኽእል ካብ ካልኦት ሓይልታት ክኸውን ከም ዝኽእል ስለዚ ከምቲ ቀደም ብሒትካ ከም ግራትካ ጌርካ ድሌትካ ትገብር መንግስቲ ተደሊኻ ትቐይር ዝነበርካ ከምኡ ይኮነን እቲ ዓለም ይቕየር ኣሎ እዩ ስለዚ ዋላ ባይደን እውን እኳ ኣብቲ ፅሑፋት ናቱ ምስ ኣፍሪካ ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ማዕረ ፓርትነርሽፕ ክንገብር ኢና እንደሊሉ ይፍክር ነይሩ ኣብ ሪያሊቲ ግን ዘይለመድዎ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፅቡቅ ገይሩ ዝገልፆ እዚ ናይ ማይት ዓመታት ባሕርናቶም ይልካ ኣሜሪካ ካብ መጀመሪኡ ብምግባት ባራዩ እናገበርካ ንሰብ ገለ እናገበርካ ዝመፀ ሲስተም ስለ ዝኾነ ብኸምኡ ዝተጠርየ ሃብቲ ስለ ዝኾነ ማዕረ ምስ ሰብ ኮይኖም ክሰሪሖም ክረብሑ ዝኽእሉ ኮይኑ ይስምዖኒ ስለዚ ኮምፒቲሽን ይብሉኻ ውድድር ይብሉ ግን እቲ ውድድር ንዓኻ እግርኻ ሓምሽሾም እዮም ክትቅድሞም ተጀሚርካ ሓንኪሎም ኣውዲቖም ወይ እግርኻ ሓምሽሾም እዮም ክቅድሙኻ ዝፍትኑ ብምባል እዩ ዝገልፆ ሓቂ ድማ ይቐፅል However, we all know that the focus of the American and most Western countries have been on Ukraine. And that has allowed a lot of development in Africa, perhaps in other parts of the world, to occur without the US sometimes even taking note, or they are forced to play catch up. And I think this, to an extent, is what happened. ኣብዚኣታ መራሕትናቶም ሓንቲ ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ ክትዛረብ ከላት ከነስማዕ እያ For the United States to conduct CT operations, mainly drone operations, conducting surveillance ops as well. So this is definitely a hit for providing security assistance to Niger as well as the rest of the sub-region of West Africa. So what we're seeing as far as a potential solution is definitely in response to what happened recently, where you had the Secretary of Defense using diplomatic channels to try to secure troops there. We had over 1,100 troops in Niger conducting drone missions there, as well as just recently it had been reduced to 648. But if we cannot be able to secure those troop presence there, then we must look into possibly relocating them in West Africa. But this is definitely an impact for Sahel, and we've been doing this since 2016. Questions from my panel. Derek, you first. So ከም ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ኦልሬዲ ሓደ ዓብይ ዲፕሎማስያዊ ፅፍዒት ኣጋጢምዋ ከም ዘሎ እዚ ከዓ ብተመሳሳሊ ኣብ ካልእ ቪድዮታት ናተይ እውን ገሊፀ እዮ ብሰፊሑ ንሪኦ ዘለና ኣብ ሕቲ ኣብ የመን ዘጋጥሞም ዘሎ ኩነታት ክኸውን ከሎ ሃገራት ዓረብ እውን እንትኾና እቲ ዝነበረን ዝምድና ምስ ኣሜሪካ ዋላ እኳ ከሊፍና እንተደይበላ ምስ ቻይና ዝገብርዎ ዘለዋ ሓገብገብ ምስ ራሻ ዝገብርዎ ዘለዋ ሓገብገብ ኢማራት ይኹን ስዑድያ ኦልሬዲ ንኣሜሪካ ምልክት ሕቶ ገይሩላ ከም ዘሎ ኣብ ኣፍሪካ ድማ ተመሳሳሊ የጋጥማ ከም ዘሎ ኤውሮጳ ከምኡ ስለዚ እቲ sphere of influence ወይ ከዓ ትዕብለላ ናቶም ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ the crumbling house of cards ይብሉ እቲ ገዛ እናፈረሰ እናዓነወ ይኸይድ ዘሎ ፅልዋ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ መበገስናቱ ምሳቶም እውን ዝተሓሓዝ ኣለዎ እስከ ክሓትዋ ሕጂ ዝተፈላለዩ ሕቶ ክሓትዋ ይመስል for a couple of tours. What's bringing this divorce on with some of our allies? Is it because of the politics? እንታይ እቲ ደፈላለየና ዘሎ እዩ What's really spurring this on? Yes, thank you so much. So you start to see a rise of military coups happening in in the African continent, and definitely in Niger, and also amongst its neighboring countries. I mean, just Mali and Burkina Faso has experienced like more than 4 since 2020. So there's been an uptick of military coups happening, and as a result, that has pretty much complicated the relationships with the United States and many African countries. Then you're also seeing this as an example of the symptoms of strategic competition, where Russia is trying to undermine our relationships with many countries in Africa, and of the symptoms of strategic competition, where Russia is trying to undermine our relationships with many countries in Africa.
انتهت بالدلا بحتر دبالي تي كنتات تي علوا منقستات تجبرها بأفريقيا نأمريكا سلدي تدالوتلو تكونتات نابيك هاي كم زخل برقص أي تفلتني يا زلا إذا خان تايو تدمر بالعلي دما راشا كم حجي أغلى بأفريقيا بريزنس ناتا والسني نيرو تلاوناتا ويكادفيت ناتا دحرزو كينات زقن صبو غير تردي والو أنا ما أمريكان يوروبان راشا ايزوليت لك كم تاني حبر السوفيت جيروم زودو قوة بعصوان كبان مسكال كم زي تراخب جيروم عطيهم بعلا خم تودق زقبروا نراشا ما تمساسالي بلانيس أوت خم زلو سلتردوم بوتين بالزقال تفهم قدي كابت عصوان كبان ناتهم كون وصلنا هذا خلاي دما نقدنا أتنام يوروبان أمريكان زلو كله سلز عطوه مسكالوت علامات كنجد كنكلالنا هجرت أفريقيا دما بوتنشال ناي نقد زلوين تسقاتا زلوين إن كان هبان قبل زغلا كمزمزا زغلا دي كونسي إن كان هبان قبل زغلا هجراتين بومنتر دما مس هجرات إسيا سفح زخنا ناي نقدي برنامجات جيرلو درجة أغلالتي بس أوروبا زنبرة بيزنس بس بعد تشاينا بعد هندي إندونيسيا كانت هجرات إسيا بتعميم زرب حزلو تاجيكستان تركمانستان تركي نبعلا UAE سعودية كلها تنزين هجرات زياتن ندخل أوروبا أمريكان زيتك أمالو زنبرة نقدي يتك أمالو لا قال يوتنبرة زيد لين تقينون كبراشا جزين قال نجر وساسيخت نبكالو هجرات بمخصب بمشاء يخصب اللواء لذي راشا كابت عصوان خطوات أب كل مدرخ أمريكا فيت نفيت قد ما جميرة لا زخونة هجرنا أفريقيا دما ناي راشا حجزن ناي أمريكا حجز تمتيوا ويناي راشا ناي تشاينا ناي أمريكا تمتيوا ناي أمريكا زمرت أهلا سلام تايسكي أمريكا خمزي تبص اللي دفلتو أمريكا أنترفو زعسوا سرنا كتبك هاي تدلني أي تبني أتمرتي أكايدا ناي أمريكا أي حجزني That's why دما أمريكا بوجت رايك حجز فتنو بمفررات راي مغنياتو زخون زهبو كبو زغولي بلا ما حدا جنزبون يلا 34 تريليون أبعدان تلغى برينت جيروم يوم كبو خازغولو جن برينت جيروم كا نوجك كمان ياخلو من اللي تجنزب جرفني حجز كبو ويكا ترجعات كسرحو وي ايربورت خسرو كم كسر زغل بقى عزلو تكنولوجي وني بلا ما نبزوان زي كم ده زغون ده ترجعات ناي أمريكا ده يكونن حابين توديقو ترجع وديقو كم زو وديقو زبها لاب زيناتات مسيو كندي عنوات زو دلهم زلو تتغرسنا أمريكا بتعمي حماق زو اللي يزبها لازم نوع خمان كعري مخالو تتغرسنا تشاينا جن وورلد كلاسي زلو لازم تشاينا تتغرسي ديجاديو ترجعديو ايربورت دي المسرح بقع زلو حزب الله وابزوان زي ስለዚ ኣብ ኮም ኢንቨስት ክትገብር ከላ ጉልበታን ብቃዕታና ሚናያ ኣሜሪካ ግን ብካሎት ካምፓኒታት ናይ ካሎት ሃገራት ጌራ ክሰርሕ ትኽእል እያ ግን ኣብ ትሕቲ ኣብ ኢንፍራስትራክቸር ኢንቨስት ኣይገብሩን እዮም 100 ሚሊዮን ኢንቨስት ገይሮም ኣብ ኬንያ ተሰሜና ንሴኪሪቲ ወታደራዊ ካምፕ ንምህናት እዩ ኣብ ኬንያ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ኒጀር ይኹን ኣብ ጋና ይኹን ናይ ኣሜሪካ ኢንቨስትመንት ኩሉ ግዜ ምስ ወታደራዊ ማዕስከር ዝተሓሓዝ እዩ ንትሕቲ ቅርፂ ወይ ንኻልእ ኣይኮነን እቲ ህዝቢ ድማ ነቒሕሉ ቻይና መፅያ ولا 10 مليون إنفست تكبر لك بتاع 10 مليون ترجع ويكا حكمنا صريحة الكات خي تقينا تهز من دلي تشاينا يزدلي راشا ما تمسس عليه متى كبها توزت دلي بلا مثلا كان هبان كتولي دلي سلمتاي ابعد داهم بس سقطت اللوا مشارختن زنقد مسانه تدلي مدحر نصتا دلي خادمه متى كفيلا نتكونتات بقليل نخذ قاصره تكنولوجي لوا بقعت اللوا تدروا عملوا اصوار اللوا ስለዚ ሴኩሪቲ ጋራንቲነ ተናገራቱን ክትበን ጸገም ይብላ ስለዚ ተናገራ ድማ ትምርጫ መስተዋሃበን መጀመሪያ ቻይና ዝመርጻ ምክንያቱ ቻይና ኣብ ተተወርጽ ስለትሕግዞም ኣብ ጸጥታ ከሆን ከሎ ናይ ግብረ ሽበራ ናይ ገለት ኮይኑ ድማ ንራሽያ እዮም ዝመርጹ ምክንያቱ ራሽያ ኣዕመለዋ ኣብዚ ኩነታት ዝክትሕግዞም ወላ እኳ ውግእ እንተላምበር ኣብ ግዜ ሰላም ተኮይኑ ዝውግእ ጠጠው ጠጠው ኢሉ أمريكا بأفريقيا يكون أبكال علامات بوتاخد كسبب مخانة بوجه زي كونه بولا أنت هجرات قدي فما نبكالك خدوا كم تلك قدي فما نب تشاينا زغدو ثم طرف دما كم كاليت مشاركتي نبرة شاك خدوا خمس غلو إذا كم ردوك نوزهم كلالنا نشتي نسمعها تحريو أقدر الفيديو هذا كباكم. And this is one example where, in response to what happened recently, after the military junta announced that we are no longer have a security, we want United States troops removed. They then went on to say we want to expand our security interests with Russia. So you're seeing where Russia and China, especially Russia, is undermining the security relationships with the United States. Is that because of our position? I'm sorry. I'm sorry. No, there. Go ahead. No, I was just saying because as we try to grow NATO more and how Russia is trying to prevent us from growing NATO more, do you see that also playing affront to this game of chess?
Yes, absolutely. Again, during the era of strategic competition, it's imperative for Russia to grow its influences or presence around the world, especially in Africa. Exactly. لك كمت أمريكا نيتو أسفيها نرشا كسب بقرورة كتحنكات فتن دلا رشا دما كم حجي خطل وين برون هجيجن لك نساتهم دما سلواناتهم كعبيو كخللهم أبعد خاطر هاي تواجي كم يوكرين هاي واس أكاني توجه كم مولع على مسلزلو سلواها كتعبخت كلا لك I think أبزح على فكرة عم ترينا جن رشا سلواناتا بقول تفسع بيلو زلو كنتاتي ولا أمريكا فيت قطمان أبزح أفريقيا رشا سميت زبال هجرات غي ساتفا فلوي متنكاتات كم استوهابن كابتي سقاتنا أمريكا دما زحت هجرات مرحتنا هجرات كم ستاف كم استرافيز نقر سلازي قليلا يكون هجرات أفريقيا جنتن حرية زلون نزلون هجرات كم باليرترا دليتن قبرها. Africa is definitely a playground for them as far as growing their influences or just the overall global South. So you're seeing, just like what is mentioned in the United States National Security Strategy in 2021, they said in the next 10 years, you're going to see the intensity of strategic competition where Russia and China are going to double down as far as competing against the United States. زي سمعكم هذا that's the most important thing. أبزغزل 10 عامات China and Russia بزلع على حيلي أمريكا بنفسه كيف حجر كودا درواية ميلا أبزخونة بوتا أبزخونة يقرب أمريكا زلوا نفسه كيف حجر even التن ناتي حزاتين تبلن زنبرة أنكر زبالة السنون قريفنا نابراشا ناب China خدا 5 خلا يردو مالو حلف حليفو أبي أحمد وكم China أبريك سياتي زلوا إثيوبيا مالت ملو بولو نا إثيوبيا نا أمريكا مقابريات زنبرة هجرية نعم قريف قلنا بريكس أتيلو إثيوبيا تدرون لهم نيجيريا نا بريكس أتتدللا ساوث أفريقيا حنت كابتن أنكر ستيت ناتاد نبرديا نا بريكس أتيات رأي يكون سكالو هجرات سبالة سلزي إتكون تاد جبتي is a very very strategically important in America نا بريكس أتيالا guess what هجرات سعودية تزعبيت مشارطهم نا بريكس أتيالا إماراتكم سلازي إزنا جرزنا بيجوز وكقص الخل أمريكا خي بمنتهى كاونتر كتجبر انتاي جبر ملسك تدخل انتاي تسألوا لو انتاي كتبان دخل نزنا هجرات أمريكا صراحة لما قدي تمنجسي نسوم زبلوا ذي جبرت خوين أو وش تأتيهم نتمنجسي كم زقلهم زجبروني رم السخاي كعلني لهم كل اشتعاراتنا أمريكا تفلتوا كجبروا خلوا دم علمنا فلتوا تصل تخيل زلا نخو جبروا ونشجر له سلازي نبحك إذا جرم كنا تاتي نزلنا زي أسكت سمعوها نتقول له زبال ليش ما نسمعها نكس بكالك سكري. In doing so, they're going to undermine our alliance system, and this is one clear example. Teresa. Yeah. Well, one, thank you for that host of information. I actually had to read a few articles before I came on here to figure out the best question for you. One of my questions is, now that this is happening, is this something that we'll see in the immediacy this year? I know they're getting removed now, but is there? Because I haven't seen anything from the White House really make a July, and it was very clear. أبدي الله حنت حتى خنسة معسكر. I was in Zambia in July, and it was very clear to me the Chinese influence on the African continent. I mean, much of the new construction that was taking place in Lusaka, the signs were Chinese symbols, etc. We do not do what we used to do in terms of foreign aid, and yet China is picking up their aid on the African continent, especially, as is Russia. What does help us with the economics? Should the United States be doing more to maintain these strategic? زيم تسلمت أمريكاويين يوم نبي حكي خد حزن أتي زرباناتهم ولا of course أمريكان يوم كأمريكان كحسب زغلو أتي أمريكان أفريقيا تقبر أمريكا جرات لا تلتنا أتي تشاينا أب أفريقيا تقبروا زلاسي كم كني وإذا ما أمريكان دحريت نترفع لنا بخم عينيهم زريوه أفريقيا تحت أرض تركب على أفريقيا تبغى تخيد على سلمتي أمريكا هم خد جبر زي تغل وي كال نجار كد جبر زي كال يلوم كند زحتو دائما زول زلوا نحناسي بقطبة والحنتي كن ولا درا ينخلنا زلنا بزامبيا خيدا نيره زامبيا نابنت تشاينا بزح انفستيجرات لا زلا تشاينا انفست قبل كلا دما ناتصلواون مسيز خي تكنولوجي ناتايزمت ايفن نا تشاينا ارتون ويقلملون يريلا سلازي نحنا بخمي كن ولا در نخل كم تزدلنا افريقيا حجزنا زلنا حجزناتكم كما بزحت جزاف سرنا يستمركوا نيرو فلوينا امريكا حجز يلن اجين امريكا كافيله كون امريكا إثيوبيا سوسة عمل 7 عمل حجزات الله بجك أغلي سرحت الله دقايل سرحت الله إيربورت يله سرحت الله هايوي يله زغلو تريوه ده لهم تتغرسي تشاينا مسمسو زمتاي كدميو ولا حنتينا برامن سلازي انتينا نرجع لنا أمريكا بخمية بوتا كتو حستغل مزناي تشاينا بلوك باستر بيت بروجكتات بأفريقيا تقبروا زلا يتحطوس كتاك إيطاليات ملسي. Alliances, are we allowing China to ellipse us? Even as they're having their own economic, we cut foreign aid because we have a different mindset. We cut foreign aid off and we say, well, why do we give all this money to X when we could be using it at home? You don't get that same
situation in other places. So help me with the economics of this. Are there economic drivers to this withdrawal? Yes, thank you so much. So for that question, and I really admire your perspective on economics. So thank you so much for asking us. Well, that is the main domain right now where China has been able to secure a lot of economic techno opportunities or deals with African countries, especially since the existence or the start of the Belt and Road Initiative, where they built a lot of infrastructure projects. Exactly. China بخمي كم تسعرهم زلا ملو بملو بتعتقدتها تسعرهم زلا بكماتهم وتدروا معسكراتن تانكتاتن دروناتن عمتيا نسبة أفريقيا بمفرها يكونتن بوتات عزلا China جنزب عمتيا بقعت عمتيا أتم سبات ترجع ليكم على ترجع نصر حالكم دخلنا بخمس من قدي يوازعكم تخينوا يلا يوازعكم تخينوا تسوكي مبزح تقع BRI زبهالك كرداكم زلوا Belt and Road Initiative زبهال نسخة خيط كاتلو منهم تدي خندلغة أنا كابس مرة نبعث زخيد هايوي كجبر دليل لغو وي من قد ترين تناتي نعوك تصقنا دليل لغو فاينانس جبروا لي تبلا ناتكا بيزنس بروبوزال حسكا كل حسكا خيكا ناب تشاينا نابتي بوتا بروبوزال لك كما بكال بانك تحتت مالتي ስለዚህ نتبقى عتكاريوم اوكي خنقبر الكاينا خبلخا خوليو كمزي كان لك حكاينا بخمس من قدي كنسر هالكاينا خبلخا خولو كمزي تمرسر عمبر مصيوم نحن زخ قبر الكوينا نابل يكون تشاينا تلمينهم يمزمسلو ስለዚህ افريكا مرحت افريكا لمينهم يمنتي تتعرض رغبو زلو امريكا كن ايكونن لمينكا ولا منصفا صيفكا تمصيخاي ما يسرحوا لكاني نايكمو اي قبرونيم تقلالاتي اب هاجرهم زي قبرو دنا باقامتيهم كقبرو الكاوينا تتعرض اب هاجرهم ون صبغ يلنا بزوانزي نقاتل اسكي زياره ايوا زياتا ناي امريكان ناي تشاينا فللي زي سكولار غريخاوي finance minister زنبرت صبغ يريز قالصو listen now they're in Africa they're lending money to countries to build ports and different infrastructure port and what's wrong with that and well because countries that need ports get ports but they're making people dependent on I mean I know it's the same thing that we've done which is no it's not around the world they are far more humanistic than the United States ever was نزا غازيتانيا امريكاويت بيتنديا بياي حاليه ويكا دنجيس ايلانديا ቻይና ሲ ናብ አፍሪካ መጽዮም ወደባት ይሰርሑሎም አለው ኤርፖርት ይሰርሑሎም አለው ጽርግያ ይሰርሑሎም አለው ብዕዳ ገይሮም ድማ ከቀብሮም ይፍትኑለው ይልዋሲ ሞንታይ ጸገማለው ወደብ ዝደልዩ ወይ ኤርፖርት ዝደልዩ ኤርፖርት ተሰርሃሎም ሲ እንታይ ጸገማለው ኢላቶስ ኦ ይርዳኒ ከምት ንሕና ንገብሮ ዝነበርና እንደሎስ ኖ አይተረዳክና ለዛፍተ ይሎ ቻይና ካብ አሜሪካን ንቻይና ምስ አሜሪካን ምስ ኤውሮፓን ከተወዳድሪዮም ይልዋ ሰም ሰብአውነት አለው ይልዋ أمريكان أوروبان سبعونات يفلطون يميلوا the truth حقي كمزي لخوات خلي خاطريهم China يخون كالوت هجرات نافريكا زجبروا بدل أسيو وحديو بمنصرنا أوروبان أمريكان تاريخي لو مجد أمريكا ميدياتنا أمريكان أوروبان كي حفروا China نافريكا يجزوا لو كان عالم أفريقيا بعلن تتبلوا كوتش بقي بعلو زسرق كاز نبره نزبنات ملو زمزمز كاز نبره كساب حجون كغت فكاز يدي فرنسا كاي خمت بدلا ابز حلفسي تشاينا راشانسي نافريكا يمزمز والو الى ماكرون اب حدا كونفرنس تزاريب ناي فرنسا بريزيدنت سي نافريكا سي راشا كتمزمزات فتنا الله الى خزارب كلسي كاب زخف وردت يلا كساب لومي سرقن مزمزان زي قارصه نخو قارصو زي دل منغستي جينا بحجن زي مصو هاجرات مخازخون يكون زي قبرو افريكا راشا كتمزمزوم ياتفت دلا يبلا انتين مالتهم ازي غاز لايتنج بالنتي نسخه تقبرو زلها كالوت كم تقبرو زلو غيركا كتامن فتان مالتي ويكا كل ነገር كم تنسخه تقبرو نسخه حماق سله تقبر زلها نتي كالوت سبات نصبق ነገር كحسبو كم زي كله افريقاويان زواصو منقد كم زي فلط صبق ነገር نعتاتهم كم زي يردኦም نسخه كم تحسبلهم زلها كل صبق ነገር نسخه تقبرلهم كم زلها غيركا تقربهم فتان مالتي أفريقياوين جن صبغون حماقن كبيرة يكون نخفلتو مغنياتو نيروباوين نعمتها سلازراي ومنتايكو قبرهم غلو بتصاتاديو بقفعديو بچفچفاديو بمزمزاديو بسرقديو ولا حنتي بزح مصحفتن ميديانا يدليكانيو تستسند ነገር ስለዝኾነ نغطل الجنس معي I'm been very concerned lately about China. They are now all over Africa, you know, buying things and investing over there and getting those countries dependent on them and supporting, you know, non-democratic people, and I'm just like wondering. Well, we are in a country that supports Saudi Arabia. Yes, that's true. Right. So suddenly we have a problem with, you know, super. واو ده حكي يعني بتاعي زخيفن ده يزلم زلو متيوم كأني ديمقراطياويان منغستات يحجزوا بروجكتات يسرحوا يمزمزوا مالو ها صغا أمريكا غازيتانيا يغي من السعودية زبنات صار حزن لغي ديمقراطية لا بالسعودية مالت كريم
نابل مليسلا he is a very excellent in America system كل جزء دي بانك يزقبر تحسوت ناتو ميديا متيوم كم زي حالي تخينا مسعودية وي مس إمارات خدوا قلوا ديمقراطية قال أي جاربوني أب أفريقيا أحمد خلوا أنت عمل حسم كاليات خون جي are supporting non-democratic people. Yes, I mean, yes, I do. You know, they're in Africa. They're lending money to countries to build ports and different infrastructure. What? And what's wrong with that? And well, because countries that need ports get ports. But they're making people dependent on. I mean, I know it's the same thing that we've done, which is no, it's not. all around the world. They are far more humanistic than the United States ever was. Really? Okay. Absolutely. Great. So let me give you an example. Of course, they are peddling for influence. Yeah. But they are non-interventionist. Absolutely non-interventionist in a way that Europeans, the West, has never managed to fathom. When it comes to the influence of China outside. Wow. I really like this guy. نزيات راديو كونسي بزح بودكاست سنات سمع له كم يجرو ناي أمريكا كابيتال سيستم نيروبا كم زبلاشوا إيروبا أب كم يدرج بتي حكم زلا بسفح يد الزارب كسمعوا تقوليهم أبزق زيزي علمنا بتكنوقراطس ويكا بفيداليزم ويكا قدم وانا مريتات يجوزوان يروم نيروبا يلو لومجن وانا كامبانيتات كم أمازون جوجل and Apple نحريتيخا زياتهم ترى كنا متهجنزب كاب أوروبا بزي تاكسي وصدلو سلزي علمنا ابتناي قدم سيستم يتملي سازلا تراي ملك يغيروا مزيد بمبال ديمقراطينا بالكاسب مشكع يلن كابيتاليزم مبال يلن كله بتحرم مجارجة زقوا صروا كلات وحداتهم نساتهم يوم ما دليتهم زقبر زلوا نابلي زارب نملا سب زيارسي China نرب حياة متسرح زي لخم قالوا تهجرات بلالو جد أمريكان أوروبا China تفتسم كردهم زي كيل China أبناء قالوا تهجرات بوليتيكاوي كونتات إذا يتنايلو إذن أمريكان أوروبا فتسم كردهم هيكل نيلو China بحنت هجر تخيدا إيربورت دي خسرة ديجاري خسرة هايواي دي خسرة فري واي دي خسرة كار بروجكت دي خسرة الدنا دي خطوط أبوليتيكا ناي تهجر إذا يتنايا مغنياتو تهجر نفسها زغالت مرحنا زلوا بزمسلات خيزلا زبل أمنتي زلوا على زراربا البوليتيكا ناي تهجر نتهم هجر يزملكات نحنا مسوم بروجكت كنسر حالهم تمزينا سرحنا بروجكت تراي أمريكان أوروبا كنزك قبلوا يكلونيا ورك خمس الكامتيو ورك خمس الكاتخينهم تمنجسي ديمقراطي غير له إذا your business how is it your business كم يجير كهاس ورك ويكا أبحرك سرح زمزا خاسي بزعبة ديمقراطي منجسات غير تفتن that's why دما إيرترا إيربورت نايباز أتجبر حجزوني مزبلتهم أين حجزكم لنا منجس تغيروا ورك خنا وصدلنا حجزوني IMF تلا no منجس تغيروا تمالتيو نعطهم ربحة نتي كل قبر الكاز كل بروجكت ونم ولا بجنزب كاونت خونه بس بوليتيكا يمز تحزو China كم دم راشا جن كم زعين السيستم يبلو من نابله تبص خانة ملتي برالو نوح كده لو سكزي اسمعوا هيج ولا يتقلنا نخمزيهم دا مسلو قدات كتفتة بيتك أم عراريخا خي حسكا أبقدم حاليت اللو موساتهم كفتح عليهم بالكات كيد أب حرقصن قبلن زبين كيد كاش يقرأ يفتح عليه يكتب لهم الحكي تحزن نقراتي أب بزح وانات أب سمين بفلاي بتدقاقامي خرقت سنة حقيقة ساقط سلد بزح حنسا ICC متس حنسا كوناني متس حنسا ناي إقدا وساني وتس تعاطفنا عم وصل نخيلنا تعاطفنا عم وصل نخيلنا تعاطفنا عم وصل نخيلنا بلحت خالو هم خردو فتنو قصالي تعاطفك دي وصا تعاطفك وصا يبلكا تعاطفك ومستسابرك هتوصا يكون ولا تصف كما نايت هيجي وي انا وينا كينيا سرعات نايزو انا قبل القوم انتي لما لا زاب تعرفتنا Orders. I have to say, firstly, it's quite remarkable that they don't seem to have any military ambitions. Secondly, Africa. I'll give you an example, a specific example. Ethiopia. 2004, because I happened to be there and I have some first-hand experience of it. They went into Ethiopia. I'll tell you why they went into Ethiopia, because they suspected there was oil. Because China is a major industrial power, but it lacks primary resources. Now, instead of going into Africa with troops, colonially, destroying the country, killing people like the West has done, for the last 100 years, what they did was they went to Addis Ababa and they said to the government, we would like, we can see you have problems with your infrastructure, we would like to build some new airports, upgrade your railway system, create a telephone system, and rebuild your roads. And we'll do this all for free. No strings attached. We don't want anything from you. And they did. Why did they do it? Because it's soft power. Because because they knew that if oil is discovered, and it was discovered later, then, of course, the Ethiopian government will be much more open to Chinese oil companies coming there.
Wow, I really like his explanation. እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኩሉ ዝገብርዎ ናብ ቻይና ናብ ኣፍሪካ ካኣቱ ከለዉ ሰላማውያን ምዃኖም ብምንታይ ክትፈልጥ ትኽእል ኢሉ ወታደራዊ መደበር የብሎምን ኣብዞም ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ከለዉ ወታደራዊ መደበር የብሎምን ኢቨን ነቶም ሰራሕተኛታቶም ዝከላኸል ወታደራዊ መደበር የብሎምን እዚ ከዓ ክሳብ ክንደይ ኣብ ቢዝነስ ዘተኮረ ጉዕዞ ከም ዘሎም ናብ ኢትዮጵያ ካኣቱ ከለዉ ንኣብነት ብቐጥታው ስለ ዝነበርኩ ኣነ ዝቐረበ ሓበሬታ ኣለኒ ኢሉ ንኢትዮጵያ ካኣቱ ከለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ነዳዲ ክህሉ ክእል ኢሎም ገሚቶም እዮም ኣትዮም ኢሉ ምክንያቱ ሓደ ዓብይ ኢንዱስትሪያል ካንትሪ ግን ናይ ነዳዲ ቦታ ዘይብላ ወይ እኹል ነዳዲ ዘይብላ ሃገር ስለ ዝኾነት ምስ ኢትዮጵያ ብኸመይ እዮም ከይዶም ንኢትዮጵያ ግን ከምቲ ኤውሮጳዊ ኣሜሪካ ዝገብርዎ ኣፅዋር ሒዝካ መፂካ ቦምብ ጌርካ ፈናጢሕካ ነቲ ሃገር ነቲ ወርቂ ወይ ነቲ ነዳዲ ክሰርቕ ትፍትኖ ዘይኮነስ ከይድካ እንታይ ትደልዩ ንሕና ክንሕግዘኩም ንኽእል ኢና ፅርግያታት ፀገም ኣለኩም ኤርፖርት ፀገም ኣለኩም ናይ መንገዲ ባቡር ፀገም ኣለኩም ናይ ከም ዘለኩም ብጥርሑ ክንገብረልኩም ኢና ብጥርሑ ግን ኣይኮነን ኢሉ ሶፍት ፓወር ነገራት ከምዚ ንሓደ ሰብሲ ብዙሕ ሰናይ ተጌርካሉ ፅባሕ ንግሆ ወርቂ እንተረኺባ ብግራቱ ንዓስኻ ውፃለይ ምሳኻ ክሰርሕ ዝኽእል ክብለካ ይኽእል ኤግዛክትሊ ከምኡ ዓይነት ሲስተም እዮም ዝኽተሉ ይገብሩልካ ሓለፋ ወርቂ ዲኻ ክትረክብ ነዳዲ ክትረክብ ከለካ ግን ሽዑ ቻይና ንስኹም ኢኹም ከተውፅለይ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ፅቡቕ ኢድ ስለ ዘለኩም ትብሎ በንፃሩ ኤውሮጳውያን ክጭፍጭፉካ ፀኒሖም መፂኻ ክትዕድሞም እዮም ዝደልዩካ ዘሕዝን እዩ ድማ ነዚኣ ትመስል ናይ ሎሚ ቪድዮ ናይ ሆፕ ካብዚኣ ተማሂርና ክንከይድ ብዙሕ ትሕዝቶታት ነይሩኒ ግን እታ ቪድዮ ኣመና ነዊሓትኒ ስለ ዘላ ካብዚ ንላዕሊ ክቕፅል ኣይክልኒ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ጉዳይ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነዚ ቻነል ደገፍ ግበሩ ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳባት እውን ግደፍ እናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንወዲና ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ምዝያ መልእኽቲ ክገድፈኩም ናይ ኣፍሪካ ቁጠባዊ ዕቤት ዘገድሰካ እንተኮይኑ እዚ መልእኽቲ ዝስምዓዮ መጀመርያ ገንዘብካ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ንክዓቢ ምክንያቱ ኣብ ባንኪ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ገንዘብካ ባንኪ ዝጥቀመሉ ዘሎ ንኤውሮጳ ንኣሜሪካን ድማ የማዕብለሉ ኣሎ ቁፅሪ 2 ንኣፍሪካ ክጠቅም ዝኽእል ክእለትን ፍልጠትን ንኽንሕዝ ክንብገስ ኣለና ቢዝነስ ክንመሃር ክንክእል ኣለና ሎሚ እንተተማሂርና ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ኢና ድማ ንኣፍሪካ ክንጠቕማ ንኽእል ቁፅሪ 3 ኣብ ኣፍሪካ ንሃንፆ ቢዝነስ ወይ ይኹን ካልእ ትካል መደብ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ነዚ ንክንገብር እቲ ኣብ ስቶክ ማርኬት ከምኡውን ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ንገብሮ ዘለና ፅባሕ ንግሆ ሒዝና ከይድና ኣብ ኣፍሪካ ኢንቨስት ምግባር ህይወት ናይ ኣፍሪካ ክንቅይር ንኽእል ኢና ነዚ ንምግባር ግን ሎሚ ስጉምቲ ወሲድና ክንመሃርን ስጉምቲ ክንወስድን ክንክእል ኣለና ነዚ ዝሕግዝ ኮርሳት ድማ ኣለና